Mladen Vuletić šokirao je sve svojim najnovijim intervjuom o kome je govorio o sebi, svojim bivšim djevojkama Dalili Dragojević i Maji Marinković, kao i o Dejanu Dragojeviću i Filipu Caru. Dalila mora biti svjesna da sam ja nju napravio poznatu zato što je bila sa mnom u vezi. Dalja opcija, hoću da ženim Maju Marinković i to sam joj rekao. Ako ona bude prihvatila, oženit će javno i to može u Zadruzi 5, a Janošića ćemo pozvati da nam bude kum. Definitivno, mislim, ako bi ušli ja i Maja u Zadrugu 5, bilo bi više ludo nego što je sada. I da se vratim još jednom na Dalilu. Dalila je u Caru prepoznala mafijaša, misli da je ona zaštićena, međutim, vrijeme će pokazati koliko se je prevarila i koliko je napravila pogrešan potez u životu.